kandini wasuki kitindo ni isani ye ya kele na mwitu kisi vinda ila wangi kwa misi maundu ni mausuye na maate vinya ikala wisi kanani uwa kila tia we gondu uyona tamobituku uko kiwa ni ungi munena ngange mbewa ola otuwa wisi kana mbewa ola unasovia mwenyani ola ungi mwenyani kwa umundi ola utu ite tumutelezi na maswania nyemusi yumwe wa mundu muka asyaa ibindani yesena iyo join ya form 1 iyo nitwezeka na siana ili sio join ya form 1 asyaa kulingana na wendekedio kana mabalowa ala siana imeta wa school na mo wendekedio wambe ni wa mwana su ambe utowa sibitali ambe udhimwa asiwe kalani witha ena tumadhina mwini wage tumusumbua na kwa 8 withia muno kusiwe kana nikethi wake kaito. Na yumusi uno asyaa ilama na indi na mwitu wake sibitali maindi na mwitu wake amina udhimwa toni ndagitali usu ilama mwitu amusisya amuya mwitu waku ni mwito na senundu nanaamba kuamini nunetie mwitu wake na amukulia ibinda ya mudhia kuona in courts yaye indi na kele tukakilia kamina ukilia inyasi okobalaba ndagitali amukulia. What did you say? Amuya mwitu wakuni mwito ebuya mi ele na yukele tukasi isenyinya. Remember kanezo musunge ya mudia ukwata period ya indi kamusia esya na keta medhoi enya kulia ebune yao yu inya aite ndaikia kumanyakana ebuyu niya idhe wa mwana idhe ulono te ikalete mananondo aloko mandesi anza na kuma oka kumandesi anza anekalete o mili ilabikite idatu yumusi uno asyaa ndena undungi uya kilini ya kemesile ni maingi chakusanisya asyaa ndakwelewa undo idhi ya mwana utona kwithia newe unalikana na kele tukakake nakasya nikuweta wake na kanza kana kwitha atu na kwa lakini ka usuni wa ithe na yuya asimwitu wake ana mutabisye nesa na amusiokelela amuya niwisi kana abortion kana kumya ibu kuni kuwa na wende ready kumya ibu kila ukwika ready kumisi ana kuoya ibu yake mbaka aende akasyae asyaa ukumba ula unaina kele tuka ukake ndaamba uona na yu aite wata musi nundu wanethi kalaba uno kweka undu muthuku either owa umwana kana yuwae asyaa anekie kwamba kuma aluka musi aende bando athia kaboe ni kana ngai withie ni wa mwonia nzia asyaa ithukisya eiwa atauswania nesa na kasya jameni ndethesi iuni siuki kitindo ni muthenyani wa umundi keli tunasya ibindani yesena yende na report form 1 kwina ukulio wa sana siambeselo masivitali aibesi siletu mwanzani mesilazi anisuka ambe uthimwa onakwana nalikani nilikana ongithimwa nikana tusiwe kana wina maundo azuine witha ivando wino wo witha wivando nikana withe we school report isi onde ni yesiki yumada mono inya mwitu ya silo na india neki utele maiwe mwitu wake enaibu ya meyele to make it worse ibuye ni ya mume ula ni we biological father wa kele tuka na yase mwitu no mutabitie nesa na akasitokelela akamwia kumya ibu ni kuwa nako kaye umya keredi kuoya ibuye ya ithembaka last minute nakasya we anethi kala nombe suno kwa kamandu mathoko either AUI or kele tuka kana tu eke undu uthoku bina yazena tiye muziusu amba umalo kanika na akambe uboya withe no akwaranzia nundu eze eyithukisya no kwigwa atauswania nesa aite jameni ndelezi ndo na kwika nundu babikaba ube mwisho ani ungukulia jameni kele tu na ide wake. How did it even start? Yani ilianzaje? Disika nazime direct translation. Ya mbiyata. Ithi ya mwitu kusisya akona kele tukambo na ka
peondoka ilianza aje asini makulu alane kula siya. Secondly, ivyona twikande evite pakubi evite ebasa evite aidhukuma ndesianza kumaoka onandana aikala muno keli juka ketwika kalite mili itatu bandu bauna keli juka kena yao ibu ya mili hiba twika inyaye kulia ni ata utonya kwika nikala wile no atela. Remember, you keli juka yendete form 1 alangi maithi kisa na maana nekaito ibuni yao ibuni yeve no tunena yuloa kwekeania lakini madamu ya mbesi hapa mwana wake kusia no kekula na mwana la woni bena makana makulio katika tu wake nebe halilo na utumwa niki akakulia akatabe nyaga wedi aonake o enda yani chao kilikiti na sia ibinda yi wida onondo yiki kanika nakapeka ikabaka keka kiliti ili kana story ingi akamwitu kani kwanza goka atinda nebe kauka step dot yuke vya ketinda nebe kasubia munoga nenga mbeza mpingi kwibadri yakasubia ayu nyaye kana tembeza ingwiye kakamuya hapana nitambia the devil unataka kuchukua pesa yangu. Imagine sina sia tusio na uteka nisi dasi bakube munona aithe lakini oni wailu ukubuzu asiya kama mbedukezi mwitu waku evya wa endo katika tumendo evya wa eba kube munona na wano chunguza maikese evya mabetukete mundu kulinga na zori lane vile ngewa na njona na mazuki mange maituma ba payondo ubetukete kwa si alamu mbidukize no chunguza ndo ila ipo katika tu waku na mwitu waku katika tu waku wa mwitu waku neve inaizi matukwa withi yao na kele tu iyo anakuhagi yani inaizi kuhagi tene donata undu wasungu lakini matukwa withi ya tumeilitela aithe ukeda wisani wakwani maunduko masenzisi hivi ndani ya tene withi ya ni kuoko na ni kuoko lakini bindani yewe vya mudhengeania ondo tumeudhengeania na aithe ina na tuisoma high school kevia uona sio wa visiting ogeda tumehagiania na aithe kuhagiania no kasaniwa kwani ndaya ya endieba okela kikio wayo utadengezia au nondo ogeda we mukedia na hagizu haimatuko ni au bombeni wathelie ni batonye kana keda nego changia mudukizia siko sia mudhembo ukweli vya kele tunila misunzula hata utine wakibiu ni kidogo akagito chamuka bandu ino koza mukinya ambe yo chamukia mwana ibatone kano kevya kwile kelelia kana digital utuyete tewa matukwa newo uchangia tabia sia mabemba tauyo ahame ambelelia ba mamo ena familia yake ataenda wapi yeye si lawata onatosi no ya tombe ni masigata na matuelese alete ni sioswa woyu undo we kitwe hawete wo kauma mesile magireti kima kedi ya maili ata undo kamula kokana ka kilini yako ni totally tende no vya kilini yako yu o yutui ni kaitu ibuni yete ona kila kikio kwida wisi umamikitu ni vyako jameni ningo na tutelese mama uyu vambi tamboni ya Athiani FM monondo wuito undo wina makulu ya nane kumi undu mama utezi ailita kwa mbelile bano kuwa senondo anevi nuto no mulika na keka na hiyo ndo dhuku mutwara dhuku seba anamoye ambe likalika aya kaboni kananga ya muonie nzia lakini bado na ainetu no kuwa ena dhina zeka na kanika muneni tena zeka muya mam onanduka atondo aigumie bwa nundu ne yoga na yo kumie buni kuwa na ndi ready kuikala mbaka modanya wa modia wa kosia na future yake tukanya kala lili at unataka no maziano ni maziano magazo ka school anijiko tumuona ndo matiani to gada ndo asoma na mama endene sala kini weno akwati woni madina kisa na maana nono ba bandu wambio lekeliesa na kila kini to ndeta goke aba cha goke aba inena ukulia pe kwata madamu wa twete enda uteli mwiitu